semangat guys. Ah, siang yang indah. Hah? Aing mah. Aduh dia lah. Ampun. Bro ya. Ngena sih gana ya. Mang, mancing mang. Mancing mang. Jing saya tak. Hah? Sabi ya. Abah aing kita ya. Kita aing mancing. Juga aing menang lauk hiu. Oh my god. Tapi abah aing sok permisi. Coba paling jajal mancing Gimana ya mancingnya? Gimana sih? Pohon bunda aing. Hah? Udah pancingan deh. Mana pancingan? Udah di mana ya? Mana pancingan deh? Ampun ding. Nyerah. Ampun nyerah. Pancingan ding di mana? Enggak. Takut nanya amang nyerah gue belum deh. Woi. Tadi ini itu ningali nyerah wae naonnya geus aing teh lieur aing dengan pancingan di mana ampun. Aing mah. Sun foto pancingan aing. Mana sun foto sih? Pancingan? Di mana sih? Ya. Ini apa? Ini apa ini? Eta pancingan lain di dinya. Tolol aing dengan lieur. Mancing. Gaskeun. Ayan, mancing. Ayo. Pancingan lambatan keris anjir. Hese. Mancingna ya. Hah? Woi. Asli di dieu. Nah, eta tai. Mana ya? Ya, tah umpana ieu. Panu. Menang ya umpana mah ya asli. Menang ieu mah. Cacing mah mantap. Lalu dik yuk. Ya kada. Yang hunjar. Bener ya, Yan? Hunjar. Enak ya. Bantuannya. Mau menang mau. Bantuannya ka dia buru. Asli eta. Cuk depan. Budung. Aduh, coba lagi.